Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Nampi a ingnar kapir no pigajok ni hangarong aradatum sok akiti kalukson. Ni Karbi Anglong ke parlo Kiruni Southern Range Forest Arlo nampi a ingnar kapir no pigajok ni hang arong aradatum sok lapen nok akiti kaluksonang. Mati jong achiklo ni pai troxier ni earning kangsam por pai ket hom pli malom Kiruni Southern Range Forest a reserve arlo pen nampi a ingnar nang ke barjoy ajok ni hang arong arat ahidi sok kirotang asok pusitame nampi a ingnar jo phalang no laplo. Lapen kirodre asok lapen nok anta jo phalang no kang laplo. Bangso anampi a ingnaraphan ki plungchia phan Kiruni Southern Range Forest atumaphan birta pilo. Seta anampi a ingnar abang ong tu ong ajok ki plung aphan akatura dokoklo. Lapen raikom saikhia tumta plung thek thedelo. Seta lapurat atumke ajoke sang anta kasik sak the ulo pusi ningje pon. Nampi a ingnar a hurpi John Paroso se pusi rat atumpen than pachini pon. Kiruni pen kam sing dera report Karbi Anglong News Channel. हो गया और रात दिन 24 घंटा इधर कुहार खेती में धान खेती में रह रही है और गृहस्थ आदमी को काम करने में भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। फिलहाल हाथी कहाँ है? अभी कुहार खेती में है। अब कितना दूर है आगे? अभी यहाँ से 200 मीटर होगा। 200 मीटर। हाँ, पूरा जा खाती है? पूरा जा खाती है। दिन में धान काटने के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। कुहार काटने में भी मुश्किल हो रहा है। वन विभाग लोग आया क्या? वन विभाग तो अभी नहीं देखे हैं। इस जगह का नाम क्या है? निहांग रंगा। आपका खेती भी नुकसान हुआ था? हाँ, हमारा खेती भी नुकसान हुआ। अभी जो पक्का धान काटने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी जो बम फटा रहा है कौन गांव का आदमी लोग क्या? हाँ, गांव का आदमी है। KKCA Upper Dikrong Hawar Amaipen CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kachuro. Mati jong achiklo ni pai troxier ni ada por pai sir kepra achitim Upper Dikrong Community Hall along Karbi Kurusar Chingrum Amai KKCA Upper Dikrong Hawar Amaipen Perangke Amai Papon Si Karbi Anglong Autonomous Council a CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Kachuro Alamthi Pajurpo. Kedam tang mati jong achiklo ni pai pli arni Karbi aron barim asong kedo anaphan dipurong sopi matipung along kedo arboretum kam craft center along kachingrum amai phapon si aron barim adhorom aphan alang lipen RD kipipon mate jakong kipipon aputha Dr. Tuliram Rong Hangaphan kachuro pi pajurpo. Lapen non ke wangchilang arni Karbi aron barim amai pi kibipon chialong kadokawe Karbi anim ke kroy atuman ongdung armu chetong dun si alir alon chipi dun lo nang puta labang so pherang ke amai pen pangdak pon. Lapen kachuning report labang so pherang ke amai kangni pon along Karbi Kurusar Chingrum amai Upper Dikrong ahawar amai maipu Winisteron chunbang sarsing rongpi lapen arisang hotum chetong dun. News Text Report Karbi Anglong News Channel. Chudamtan tarik piani ili tum और Karbi Anglong मने नीम बारिम चौकड़ी चुपिया तुम अफान इली तुम सियाम ना पंगरुम पेन इली तुम होdak चितों लो तब ऐसी लसवा पुथाक बंगे ini तुम हिन में दामी निगरों पिक dak dikrong KKC hawar mai benda lasi non ki bangji sita me ni तुम हिन bang juni di bang lalo kado babe akar pi tum tame नीम रोकम अपना थे बेन दुथी बतुम सीतामे लानों नंगे पंगरुम अलों के मो अपोर आर्नी होदे रखी के कचितों मुन एडी फांसी नी तो मपार्टी करों के कैसे हो हवा रोकन लक्षणी रीलो
Ingdeng Inkoiresi Dhawantari Siva Yatri Joint Adventure of Siva Bharati Parbancher and National Medical Organization atumpen Akejoipen Keso Kachelang Ajay Mek Kedengpo Kedo Kavider atum Keso Lopulote Kachepejok Chiephan Akisungdo La Solong Kirabdun Akinang Sot Pinini Pytroxy Matijong Achiklo, Puluni Constituency Arlo, Borsing Ronghang Odetiram Holalong, Dhawantari Siva Yatra, Ingdeng Inkoiresi, Siva Bharati Parbancher, and National Medical Organization atumpen, Free Medical Camp Ajaymek kapadupon. Bangso Ajaymek, Nipai Kit Hompen Nipai Sir Kepansi Paduponchi. Bangso Ajaymek, All Assam Atok Ano, Remote area gari motor kile un kidukilak arat dopikpu mathasi karbi anglong arat aphan sitami ason akisopen kapejok chiaphan matha ponsi along padupon bom wang bomsi pini kopai kime phuluni ahawar along sitami bangso ajaimek akejoipen phuluni arat atumaphan ason akeso langpon Pinpur me MLA Dorsing Ronghang Achor Sangpi Sabina Tironpi Alangli Lothan Bang Woi Pitsita Alangli Rad Asai Kiklem Mate Aning ke hang mate Rad Aphan Kaching Hon ke Tepik Ajok Alangli Sopi Sangpi Dr. Rengmer So Ronghang Pisita me Dr. Nangmansi Pini Puluni Ahawar Arat Atumaphan Alangli Tum Japonsi Akejoipen Ason Akiso Langpon Longlo Bangso Ajaymek along Aluhiaman pen kachetong dun mate Bangso Ajaymek Kang Pupon Social Worker Sangpi Sabina Tironpi VDC Chairman Thuniram Ronghang Puluni Youth Development Committee Maipu Ron Tutokbi Puluni BJP Mondol President Noren Be Lapen Loring Tipi Dr. Bodon Kro Lapen Nurse Atum Chetong Dunsi Bangso Ajaymek Ing Samjin Pen Pachun Pon Puluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbiang Long News Channel Mane jada keso talo cancer keso non la dake wang take cancer keso lapen amek lapen aso la pusanan pen la jada keso ke gainu la pusana doktor da pena ana doktor nang chetong dun la dak la sikopia keso masitami jelang bompo ako jelang dun ana tum sitami jelang dun bom log opinion ni si banggalang tum dak si doktor tum anda por en Jara kesus tamin pini bangga dawai long ponet. Dawai ta lang tum non pipon po lapen isu sitame check up tum long po. Kejoy ben be. Kejoy. Laso awareness ke pini arni sivet aphandi so program ke teng kon gai Pini sivet la homosti ke pini ani sivet tarik sel ke tarik sel ke pa. Nasi all Assam tan manila tu tour program ason si garita Sevan develop ason si awareness program teng Along kapre ka homosis tame idam di. Kapre homosti sitame idam. National program lo lage. Ini ladak Borsing Ronghang arong health check up aputhak. Mane all Assam pen Dr. Agra pen tawang lo lapen ladak Karbiang Long pen ta Dr. Do lapen dak lokera Dr. Tum tado la sila puso puthak la homosti tin ta atumi pen sikit cheng lo ako pini ladak lo pini ke ladak si cheng bom lo non si dam bom lo la tum tour program ason si la ke dan kumama ko pima kisu puthak ke lang doktor atum aku am je ke cipaduk ningang long ningang sam ningarong piklo ladak nilitum ladak koloni homosti penta ningarong piklo la si pini mane arbe ta jang boy fit sitami muniratum non wang bom lo celang bom lo la si celang bom alang aningarong pik paklo isu tum kupima kisu tum ta doktor tum ta bang nurse pen doktor sob bang kep nido la sinon celang bo poninga rompik lo la churo reyon e non mene sarkar tum phata la silada homosti pen ke penal an ki churo se ke ong lo la sinilam thi ban se Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me